Machiegni weche manyien mag migago nyinga Milton Ochieng. Jalup jatend piny Kithure Kindiki koro chiwo siem mager ne achudhe ma sekta ma chai kowacho ni piny owacho biro timo pedha margi machiwo arita makare ne jopur mag majan chai. Koloso e gwenge ma Kipkelion e kachung' od bura ma Kipkelion East, Kindiki nosingo ne jopur mag majan chai e kaunti ma Kericho ni sirikal biro timo makare mar neno ni giyudo bonus mowinjore. Josiasa mamoko mosiro Kindiki e kinde limbe mare e gwengego nopuoyo okang' ma jatend piny mar neno ni jopur oyudo mbolea e kinde mowinjore. Bado kuna wakora pale cartels pale kwa majani chai wanaumiza wakulima. We want to make sure going forward we improve on transparency. The farmers must get the right information about the marketing and the sales of their tea. Kwa sababu ni kweli tulipata mapato, nyongeza ya mapato ya jumla. Kwa sababu 2022 ile mapato ya kigeni tulipata ya chai ya Kenya ilikuwa 138 billion. Lakini last year imetoka hiyo 138 billion ikafika 215 billion. Lakini mwaka huu kumekuwa na matatizo kidogo ya ile bonus ambayo inalipwa. Na kuna mambo lazima tuyafanye ili tuhakikishe kwamba wakulima wote katika taifa la Kenya wa majani chai wamepata bonus ambaye imeongezeka na ambayo ni sawasawa, bila kujali kama ni mkulima wa Central Kenya, mkulima wa South Rift, mkulima wa Western Kenya, kuwe na bonus ambaye inatosheleza wakulima wetu.